Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ikaze makuru yo kuri uyu munsi. Uyu munsi turi tariki ya mbere Werurwe muri uyu mwaka wa 2026, turi ku cyumweru. Nizere ko mukomeje kugira cyumweru cyiza hirya no hino aho muherereye. Twinjiye makuru rero agezweho kuri aya masaha, na makuru n'ubundi tugiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bamaze kwemeza ku mugaragaro urupfu rwa Colonel Wiringoma, wari umuvugizi w'aba barwanyi, akaba yarishwe na leta ya Kinshasa. Itariki yapfiriye bamaze kwishyira ahagaragara byose, turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Minembwe, bombe zikomeje kubica bigacika, zikomeje kumera nabi, zimerera abaturage nabi. Ni mu gace ka Karongi, turaza kugerayo naho turebere hamwe uko ibintu byifashe. Imirwano ikomeye yongeye guhanganisha abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 na FARDC ni mu midugudu myinshi ya teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Igoma muri Kivu y'Amajyaruguru turutse inkuru y'incamugongo kandi y'akababaro, ni ku rupfu rw'umunyeshuri wari warabuze wasanzwe mu Kivu yishwe. Mu yandi makuru uraza kunyemerera nkubwire yuko muri Iraq hamaze gutangazwa urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga w'igihugu, rukaba rwemejwe ku mugaragaro. Ibi byose rero nibyo tugiye gusangira hamwe namwe muri aya makuru yo kuri iki cyumweru tariki ya mbere z'uku kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2026. Reka nongere mbibutse ko niba wamaze kugera hano unyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza cyane. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, unyemerere unkorere subscribe. Mugiye ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe dora notification kugira ngo ubutaha amakuru ajye akugeraho datakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Nshuti bakunzi bacu, ni munyemerere ibintu tubigenze gutya, kanyuma mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nanone rero nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu aho muherereye hose, nizere ko mumeze neza. Abantu muherereye mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda, baherereye muri Gatsibo, baherereye muri Kirehe, abaherereye muri Ngoma, abari mu Bugesera, abari Kicukiro, abari Gasabo, abari Nyarugenge, abari Karongi, abari Rusizi, abari Rubavu, abari Gakenke, abari Ngororero, abari Gisagara, mwese tubahaye ikaze. Ubwo nabandi mwese hirya no hino mu bice tutagarutseho, namwe tubahaye ikaze. Abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu Bugande, abari mu Burundi, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari muri Zambia, abari muri Sudani, abari muri Malawi na Mozambique, tubahaye ikaze. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Buholandi, abari muri Canada, abari muri Australia, abari mu Bufaransa, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Tunabashimira kuba mwese mu gukurikira Ibendera TV uyu munsi. Reka rero munyemerere twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bamaze kwemeza urupfu rwa bamaze kwemeza urupfu rwa Colonel Wiringoma, akaba yarishwe na leta ya Kinshasa. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 wemeje bidasubirwaho ko Colonel Wiringoma yishwe na leta ya Kinshasa, akaba yarishwe ku wa 24 z'ukwezi gushize kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2026.
aho ingabo za leta ya Kongo zishe amasezerano nkana zigamije cyane cyane kwica abasirikare ba Alliance Fleuve Congo M23 ndetse n'abaturage b'abasivile bari hanze y'urugamba. Namakuru yamaze kujya ahagaragara kandi namakuru noneho yizewe anafitiwe fact. Reke bya bindi bamwe bajyaga baca ku ruhande bakavuga bati ntago yishwe ni muzima, abandi tukababwira tuti nyamara inkuru y'inshamugongo yaratashye, hanyuma bamwe ntibabyemere. Ariko noneho ndagira ngo mbabwire yuko amazimwe yamaze gucika nubwo yacikiye ku nkuru y'inshamugongo. Ibi Alliance Fleuve Congo M23 yabitangaje mu itangazo ryasohowe ku mugoroba watambutse mu masaha y'ijoro, ni ku itariki 28 z'ukwezi gushize kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2026, aho Alliance Fleuve Congo M23 yavuze ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwishe nkana amasezerano yo guhagarika imirwano maze bugatangiza intambara yeruye bugamije cyane cyane kwica abasirikare babo ndetse n'abaturage b'abasivile bari hanze y'imirongo y'urugamba. Ibi byabaye bikomeye ingabo za leta zakoze byatumye hapfa umwe mu basirikare bakuru b'ingabo za Armée Révolutionnaire Congolaise ARC, Colonel Willy Ngoma, wishwe kuwa 24 Gashyantare mu mwaka wa 2026, ndetse bikaba bikomeje guhitana ubuzima bw'abaturage benshi b'inzira karengane. Bwana Lawrence Kanyuka ukuriye itangazamakuru akaba ari n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 mu bya gisirikare, akaba ari we washyize ahagaragara iri tangazo. Mu kurishyira ahagaragara rero akaba yagize ati: kwibuka abazize ibyo bikorwa bibi bidusaba inshingano kandi bikadusaba guhagurukira hamwe. Ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bizagira ingaruka. Inshingano zacu no kurinda abaturage bacu ndetse n'abasirikare bacu ku bice byose twabohoye. M23 yakomeje ivuga ko mu byumweru bishize ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 yakomeje kwamagana no kumenyesha abahuza bayo na leta ya Kinshasa bari mu biganiro by'amahoro ku bijyanye no kurenga ku masezerano no guhagarika imirwano ndetse n'ubwicanyi bwakorewe abaturage b'abasivile n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu duce dutuwe cyane two muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Lawrence Kanyuka yagize ati: tuributsa ko mu byumweru bishize ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 yakomeje kwamagana no kumenyesha abahuza bari mu biganiro by'amahoro ku bijyanye no kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano byagiye bivugwa kenshi ndetse n'ubwicanyi bwakorewe abasivile n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu duce dutuwe cyane two muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane Ikawere na Mweso. Hakaba n'ahandi hitwa Rutigita, hakaba n'ahandi hitwa Kitazungura, hakaba hitwa Rugezi, hakaba n'ahitwa Kitendebwa, hakaba hitwa Kashihe, hakaba hitwa Kiduveri, hakaba hitwa Rubaya, hakaba hitwa Rumbishi. Tugarutse kuri Rubaya tubibutse ko ari naho ariho Colonel Willy Ngoma yarasiwe. Hakaba rero ahitwa Rumbishi nari maze kubivuga, hakaba hitwa Warikare, hakaba hitwa Masisi, hakaba hitwa Karehe, hakaba Gasovu, hakaba Nkokwe, hakaba Gatoyi, hakaba Minembwe, hakaba Gashake, hakaba Murema, hakaba Mberwa, hakaba Ruki, hakaba Mutobo, hakaba Nyaruhinga, hakaba Murume Munene,
hakaba Rutare, hakaba Akadasomwa, hakaba Nyagisozi, hakaba Nyabikeri, hakaba Kinyumba, hakaba Nyabyondo, hakaba Nyabikeri, hakaba Miyanja, hakaba Akasirosiro, hakaba Bunyantenge, hakaba Misiya, hakaba ndetse no mu nkengero z'ibi bice. Alliance Fleuve Congo 23 ikaba yavuze kandi ko nubwo yari maze igihe itanga izi mpuruza kandi zigaragara zateshejwe agaciro ku bushake ndetse bigaragara za agasuzuguro ko bari bagamije kugabanya umwuka mubi w'intambara ndetse no kurengera abaturage b'abasivile. Ni mu gihe iyi ntambara rusange yashyizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa ikomeje, Alliance Fleuve Congo 23 ihagaze ishikamye ku ruhande rw'abaturage b'abasivile, ikanakomeza kwiyemeza gushyigikira inzira y'amahoro no gushimangira ubushake bwayo bwo kurinda no kurengera abasivile ndetse n'imitungo yabo. Kugeza ubu rero abavandimwe mudukurikira hano ku Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire yuko Lieutenant Colonel nuko mwifuriza iruhuko ridashira, aruhukire mu mahoro. Ako nakomeje kuvuga ngo ni Lieutenant Colonel kandi mu itangazo nabonye banditse Colonel, ubwo rero ni Colonel ntago ari Lieutenant Colonel. Ubwo rero rwose aruhukire mu mahoro. Reka twerekeze Minembwe. Bombe zikomeje kubica bigacika mu gace kitwa Karongi. Amabombe akomeje kuvuza ubuhuha ni kuri iki cyumweru nyuma yuko ku munsi w'ejo tariki 28 Gashyantare muri uyu mwaka saa 12:30 z'umugoroba, ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zatwitse umudugudu wa Karongi mu karere ka Minembwe zikoresheje drone. Itangazo yashyizwe ahagaragara na Alliance Fleuve Congo 23 rivuga ko no kuri iki cyumweru tariki ya mbere Werurwe muri uyu mwaka kuva mu gitondo izo ngabo zakomeje gutera ibisasu zitarobanura mu bice bituwe cyane bya Karingi hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ku isaha ya saa 1 za mu gitondo kuri iki cyumweru abagize ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo cyane cyane FARDC, FDNB, FDLR, abacanshuro hamwe n'inyeshyamba za Wazalendo bagabye igitero kabutindi ku bantu ba Alliance Fleuve Congo 23 na twirwaneho baherereye Ikakenke no mu karere byegeranye. Kubera ibi bitero bikomeje, Alliance Fleuve Congo 23 iramenyesha abaturage ba Kongo ko ingabo zayo zikomeje kuba maso byimazeyo kandi ko ziteguye kurengera no kurinda abaturage b'abasivile bazira intambara yatewe n'ubutegetsi butemewe n'amategeko bwa Kinshasa bwahisemo iterabwoba kurusha guhitamo amahoro. Dukomeje n'aya makuru, reka nongere nkwibutse ko hano turi ku Ibendera TV, nge nitwa Mukada, turi mu makuru n'ubundi yitsa kanibanda murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukomeje n'aya makuru, munyemerere twerekeze ku mirwano ikomeye yahuje Alliance Fleuve Congo 23 na FARDC mu midugudu myinshi yo muri teritwari ya Masisi. Imirwano ikomeye yongeye kubera muri teritwari ya Masisi, ikaba yabaye hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 n'ihuriro ry'ingabo n'abarwanyi ba leta ya Kongo barimo Wazalendo ndetse na FARDC. Akaba ari imirwano yabereye mu midugudu yo muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
nkuko amakuru menshi abivuga, imirwano ngo yari yiganje indete mu gace ka Muhanga muri grupoma ya Buwabo. Indi mirwano yavuzwe imashaki muri grupoma ya Nyamaboko ya mbere. Hakaba indi mirwano kandi yibanze ahitwa Rukore ni muri grupoma ya Abanyungu. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace agera ku Ibendera TV abivuga ngo guhera saa 11 za mu gitondo humvikanye urusaku rwinshi rw'amasasu aremereye n'ayoroheje. Rukaba rero ari urusaku rwari rugamije ngo kwirukana abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 muri bice bya Mweso. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje kumera nabi. Biravugwa ko inyeshyamba za Wazalendo zagabye ibitero icyarimwe bigaba ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo ba 23 bagamije kwigarurira utwo duce duherutse kwigarurirwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 muri iki cyumweru turi kugenda tugana ku musozo wacyo. Iyi mirwano mishya yabaye nyuma y'indi mirwano ikaze yabaye ku munsi w'ejo bundi kuwa gatanu, ikaba yarabereye Ikinyumba no mu nkengero za Nyabyondo ndetse n'Ibuguri hafi ya Rushebere muri grupuma ya Buwabo, aho byavugwaga ko hari ibirindiro bya Alliance Fleuve Congo ma 23 byatwitswe na Wazalendo. Amakuru aturuka muri ako gace kandi avuga ko hari igitero cyo mu kirere cyagabwe na drone za gisirikare. Bivugwa ko kibasiye imodoka ya Alliance Fleuve Congo ma 23 ku mugoroba wo kuwa gatanu ku muhanda wa Mushaki Rubaya. Nta mibare y'abapfuye cyangwa bakomeretse yigeze ishyirwa ahagaragara. Twerekeje mu mujyi wa Goma neza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru y'incamugongo iravuga ko n'ubundi haje kugaragara umurambo umunyeshuri wari warabuze, ukaba rero ari umurambo wasanzwe mu mazi, ukaba wasanzwe mu Kivu n'ubundi uyu yishwe. Kayembe wa Mukendi Dieudonné, umunyeshuri mu mwaka wa 7 mu ishuri rya Cinquantaine mu gace ka Mugunga muri komine ya Karisimbi ni mu burengerazuba bwa Goma, basanze yapfuye. Akaba bivugwa yuko ari ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki 28 Gashyantare muri uyu mwaka. Ibi rero bikaba bivugwa yuko ngo hatangiye iperereza, bikaba bivugwa yuko uyu aho yasanzwe ari mu kagari ka Cyeshero ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu, ahantu hakunze kwitwa Boscorake. Amashusho yagiye hagaragara ku mbuga nkoranyambaga yerekana umurambo w'umwana w'ingimbi ureremba mu kiyaga yambaye imyenda y'ishuri, inkweto abakunze kwita keci zera ndetse n'umupira w'ishuri, ari nabyo byatumye bamumenya. Amakuru aturuka ahantu hizewe aravuga yuko n'ubundi uyu nguyu byarangiye n'ubundi yitabye Imana, ndetse bikaba bivuga yuko ngo ashobora kuba yarishwe. Ibintu rero bikaba byongeye kubabaza ndetse kandi bikaba byongeye gukomanga ku mitima y'abantu batari bakeya. Reka dukomeze n'aya makuru. Aya makuru nyemerera tuyakomereze mu mujyi wa Iran. Urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga wa Iran bwana yitwa nde? Ndaje nkubwire amazina yitwa Ayatollah Sayyid Ali Khamenei.
televiziyo ya leta ya Iran yemeje ku mugaragaro ko umuyobozi w'ikirenga w'igihugu Supreme Leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei yapfuye, ivuga ko yiciwe mu gitero cyagabwe i Tehran na Israeli ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo ryatangajwe mu gitondo cyo kuri uyu munsi kuri iki cyumweru tariki ya mbere Werurwe muri uyu mwaka, havuzwe ko Khamenei yiciwe mu rutonde rw'intwari z'igihugu, ko umurage w'inshingano ze n'ubutwari bwe bizakomeza guharanirwa, kandi ko igihe cyashyizeho iminsi yo kumwunamira no kumwibuka. Amakuru aturuka mu bihugu bitandukanye yemeza ko Khamenei wari ufite imyaka 86 y'amavuko yishwe mu gikorwa cya gisirikare cyiswe Operation Epic Fari. Ni igikorwa cyakozwe n'ingabo za leta ya Amerika n'iza Israeli kigamije guhagarika ibikorwa bya gisirikare bya Iran no guhindura ubutegetsi bw'icyo gihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump akaba yemeje aya makuru abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko Khamenei yari umwe mu bayobozi bateje umutekano muke muri politike mpuzamahanga. Ali Khamenei yagize ati imyaka ni myinshi, ariko kandi uyu ni umuntu umaze imyaka isaga 36 yayobora Iran kuva asimbuye Ayatollah Ruhollah Khomeini mu mwaka wa 1989 nk'umuyobozi w'ikirenga ufite ububasha busesuye mu bya politike, umutekano n'idini. Byayoboye Iran nk'igihugu kiyobowe n'imiyoborere ya Kisilamu, aho ingabo za Islamic Revolutionary Guard Corps zagize uruhare rukomeye mu miyoborere n'umutekano w'igihugu. Mu gihe cy'ubuyobozi bwe, Iran yahuye n'ibibazo bikomeye birimo imyigaragambyo. Ibi rero akaba ari byo uyu mugabo yaje kuba arundwaho ahangaha, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ndabona itangazo nirere cyane. Icyakora reka munyemerere dusubikira aha, ubwo yenda bimwe mu bindi byagarutsweho turaza kugenda tubigarukaho makuru yacu ataha. Ahubwo ni munyemerere mbifurize kugubwa neza no kugira ibihe byiza mwese aho muri, kindi kandi mukomeze kugira icyumweru cyiza. Imana ibarinde.